I evo ljudi, imamo otvaranje 2 klan česa, zato što sam ja slučajno otvorio glupavi klan čes na najjačem akauntu. To mi se uvek dešava, čak i sad. Ali nadam se da će sljedeći put nešto popraviti. Evo, 7 klan čes, kako loš klan čes. To jest nije loš. Evo gledam, 168 karata. Nadam se da neću ništa dobiti, ali nema veze. Da. Ništa. Evo ljudi, nastavljamo. Prešli smo na AK-15 account. Da nećemo isto ništa dobiti čik. Unlocked. Opet ništa. To, goblini. Goblini. Yeah. Ovo je bukvalno bio najgore otvaranje časno ikada. Na Balkanu, na Balkanu, na Balkanu, na Balkanu, na Balkanu, na Balkanu, na Balkanu. Na fair. Verovatno ću na slabijim akauntima ući u gobline. A da isprobam. Ne! A evo je tu ko je kod mene. Evo. Ne znam o čemu pričaš, pitaj nekog drugog. Joj, baš me nađe mene da su. Mene. Samo da nije spawner. Ovo možda ima onaj graveyard Dexa, pa berem. Mali never. Ja. To što je najbolje da mi je level 2. Inferno. Sve uništava, znači. Sve živo uništava. To nema za lightning. Mogu da se kladim, nema za lightning, 100% nema za lightning. Nema za lightning, 100% nema za lightning. 100% nema za lightning, 100% nema za lightning. Nisam tako srećan za Inferna. Moglo je Sparky, brate, Sparky, znači, kad bi Sparky ja dobio, ubio bi se.
100 ljudi pobjeda. Ja inače otvaram Milošu dva klan česta na srednjem i najjačem i ja ladno dobijem princezu na srednjem njegovom akauntu. Znači evo, sad ću, evo mi ga tu telefon njegov. A inače, moj telefon pokazat ću kako izgleda. Uglavnom, Samsung Galaxy S. Dve ja nemam Dark Prince, Goblin Par ili Polon. Gdje mislim to piše. Ja imam sve karte, osim Legendary. A što znate da ja... A bukvalno pokazat ću vam sad. Imam vremena, pokazat ću vam. Joj. No, ljudi, sad ću da mu... Princeza, brate, princeza. Sad ćete da vidite. Evo, čitava se gde se ovdje. Evo.
Princeza. Ako se da dobro vidite, bukvalno princezu sam dobila. Nemam sad screenshot. Znači, ljudi, to je to za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem. Ćao!